Abakwatsirwe harimo aine byona Angela, Nyakato Reste, Namukasa Hadija, Namanda Christine, Mugisha Joseph, Agaba Brian hamwe na Dembe Roni. Deni TV endi mugisigera kuri mbya muhibaga enkoteni nizeze zingumanya Okwatwa kwaba kwizeraho bwa nyuma y'omukazi omumanyirwe nka Joyce Burungi kukwatiba Brian Agaba Butunu aino mushamba no muroji rera kitwe kiniga kagambira polisi kwiba twire nahenda amaju g'abantu arikwiba Kagaba kanyibu akanyibu kagaba bakatwara kufa batwara skurini yijo mukakagaba na mabare bikuru alesero mukazi hati yijo mukazi we yamusangana no mukazi uko barwana hano hati mukazi we yija saa mwenda gwekero yangamba ebintu byaba kabiba yabahuru wange obusuma hano buhingura ine era nayike tutaye kaguza buri kintu cyone kibakakutangana nibayiba hari tufunire surprise kurura ngo umusayije bakuweta baguma Ismail ari mu ikazi wa mubisatini aine heduka kusanga ibiri kusangire ngo umwerosike yakasambya kandi biri byo gusuma na bakama babimanyira niyo byenyini. Abakwasirwe babiri nubakorese emiringo etari yemwe nemwe okwiba abantu mbichwe kabetaro kushana zati nyowe mu biro bisatu nyuma bakanyiba miliyoni 2 haduka hano sontura twahira kwigamba cy'abasoma rero mukupangisa amalojo bali basoma bakujya bine ebintu byo gusoma babibire hati nibefora barire mu maloji kandi kuno bazire bine ebintu byo gusoma. Polisi yanjire kugera iki yagamba ngo ekiriyo necondoza gasha kwa Felpo Mananjiro muri Kyegegwa.